Sarbag kayo akabalay ka. No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito lang di pangidul-duli na kita sa gaya ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket na dalita bukyo. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagarman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O naretan kaka. Naimbag nga orasyo amin kagayem. Shout out ti Misari family, Lumbag family, ken Akinte family ti Bukawkan Road, Baguio City. Shout out from Jezreel. Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anapauluan. Nanangken nga apal. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Ha, agraraman mo't dayta pamilya. Asinaw ti kaguram bakit? Dagiti pamilya agraraman kunamlan asino da kabaknanganan. Kundi pabaro da iti lopot, kundi pa eskwela da kadagiti anak da, kundi katulong da, kundi taraken da iti nginginain nga aso, agraraman. Magparisak ka pa. Damdamagag no asino ti kaguram, nakasla kayat mon ti kumabel. No nalakala ko mati kumabel kat talaga kumabil akon kat. Asinaw ti kabilam. Jay adda iya abroad kuma. Unay daytan kaka. Kasano ang makabil mo di adda iya abroad. Oray pa'y patidugam ti imam saan na magawat. Ken apay aya pakibibyangam ti tao nga day ti adayaw. Gay-gayimam ketli tapno inton agawid. Adun taw ti pasarabo nakin ka. Patsyam. Di apay di ka mamati bakit? Ambaw, no nasayaat kay ti padam ataaw. Nasaysayaat dapaykin ka. Saan ka ngagkasta-kasta tadakis dayta? Unay daytan kaka. Kasanaw, nagpapasikat damutan. Anya tim pasikat dakin kaaya. Basta makitkitak. Bakit? Saan mo nga minakit-kitaan ni datap na awan pakabasbasulam? Ngamen, dakis na ita. Ita dakis nga apal. Iswa pakabasulan. Anya, unay dayta. Nay, apay nga dumayamudong kaya masabat ka nanapasita? Jay man kabagyam nga agraraman buyet. Ha? Adumat ti kabagyak na na? Ngam sandamat nga agraraman. Amangan no kabagyan niya, ti kaya ti asawain. Niluring nga antiyo. Ada ija abroad niyan ti may na na. Apay, nakasari tayo kaday. Saan? Nga masurunak kin kwa na. Anyat baso lang ay. Gapu iti kada na ija abroad, naglalastugan ti pamilya na. Sinaw kadakwada na na. Ngamin, nagsising pat kan simple damot amin. Diyak amukin ka. Isakit mo launay takabagyam ngamin. Agpapada kayo, isungay sakit mo. Panawan ka man langan. Oray daytang kaka. Dakkal ti apal na kadaan ti lureng. Diyos kay. Manong Mark, awan ka di ti madmadlaw mo kininana pasita? Diyak in-into na rin tanyaman na makita kinkwana. Saan napatag dayta kanya kading? Ti napatag kat pagbiyagan. Kuwa nga min manong. Kasla napudok ti dara na kada tayo. Amok daytan. Ngam sana dayta tinapatag kanyak nakmay. Masikuranak iti kasta a tao manong. Awan mo aramidon tayo ang madikan kwa na. Ngam nagdagsan ti dara na kada tayo. Kasta ti tao nga daan iti dakes nga apal. Tauray awan aramidon ti tao kenkwana at nasakit tinagam na. Unay kat ngamin daytan. Kasaritaksan atap no maminggan. Saan na natin?
Ang mga no sa balit ipagawatan na kin kakit apaan na kapay. Tutupakon Dayta ti di mo aramiden. Tad-addan ariri ti mapasamak. Amum ngamin. Tay tao no umapal. Nakasagana mo nga umapa. Unay daytan kaka. Tata, da kayon ti kasaritak, bareng maawatan dak. Anya ka ni dayta, balasang ka. Ninana pasita, tata. Kanayon akos ko silapan na kami. Kas kada daydaya muduman na kami. Iti ababapan na nakadagdagsan ti dara na kada kami a pamilya. Nakadkadlaw mo nga rod. Ay, pasinsyahan yun, balasang ka. Andan sa ngamin kabkabaw ran. Saan a kinakabaw dayjay tata? No di ket kinaapal. Unay daytan. Kababain. Anya aya ti gurguraan na kada kami tata. Awan mo ti amok, balasang ka. Makapasuron. Di namot ibagano anya. Tasulbaron mi kuma. Ala, bayam ta kasaritak tuman. Ay sige man nga rod tata. Makaamu kayon kininana pasita. Katagyaman na ka. Awanan yaman na, balasang ka. Ulitak lang ang tagkid daw iti pasinsya. Ay, unay kat namin daytan. Bakit? Agkid daw ka iti pasinsya kadang iti anak ni Loreng. Anya agapaw. Asino da kumamot ngay? Dalaang ni Luring ija abroad na nga to dan. Tik olak to pa'y amin ida. Amam, bakit? Naragragsak mo't lang, tayo awan ka apa na, taadatal na ti panunot na. Aray mang no inoras no kasta klasit kinagraraman. Kasla dala asino abaknang. Kanayon da pa'y agumatang itilamutan da kadagiti agkakalatak a restaurant makapasuron. Ay awan bibiyang tayon iti na itaabakay. Kano kasla dala agpapaambeng. Surun kon. Ay kat mapan kamot mangan itinalatak a restaurant. Tapno makita damay. Kentapno mabang-aran tiriknam. Pangalaak nga imaut iti kwartak. O di bumulod ka pa'y laang kadagiti anak ni Loreng. Anya? Unay detan kaka. Isong araw da kunakin ka adi mo idagurguraan. No di kat gay-gayimum ida. Iti kasta. Makakid daw ka iti pabor no kas pangarigan. Ay, jakla pagtatakkunan ti agtaod ka dagiti pamilya agraraman. Ay nabakit. Nanangken mataapal mo. Just kay. Unay daytang kaka. Naluko at talaga ni bakit pasita manong. Nay, bir-bir nga sa mutlatan na rin. Madi, ti kasta. Maawan ti panagbain ko no kasta ti klasit tao. Dayawem, bakit dayjay? Saan mo't ngamin adadayawon ti kababalin na? Nakaapal bakit? Impulong ko kininanang. Anya? Imbag no di naka binagbagaan ni nanang. Saan nga minakayat ni nanang at tutupan tayo nagitikas kanina na pasita? Un nga rod. Isungawan pa'y ganas ko nagipulong ken kwa na. No pa'y kasta. At least, ang muna ti ugali day di abakit. Bayan tayo ta nasaya at ba't ti kapamilya na? Kan saan tayo atutupan ti kasken kwa na? Kan may isa? Aburido day di tawan makukwarta na. No nasingpet ko maabakit, kaasyak. Uray ikak pa iti kwarta na Ngam nagalas mo't ngamin ti aramid na. Makapahay blood. Unay daytan kaka. Pagan ano yung mga na pamilya. Ang mukto mo lang ti trabaho ni Luring iya Brown. Mo tayo katulong ni Kapsat Luring iya Brown. Katisumat. Ang kuskus-kusto mo lang iti rog-roget iti siarkas kada rog-roget ti asaw. Ngam no umasta ti pamilya na kunamdalan baknang. Idento ta katulong lang iya adayo ang lugar ti inada. Baknang daw ito talaga. Nagpintasan di malay no.
Nadalugan dan, di aircon Talaga, mataba lang silid dan. na. Ore awan aircon ko, kadalugan ko, taamok, tibagbagek. Awan ti mga adipon kanyak, niluringay. Nakakaasay, apagsasawan da ijay, adayo a lugar. Pa! Ay, una daytan ka kamasita. Apay kasta kayo, nana? Naa, natangsit kamot ngagsasawan niya, Carla. Talaga parang magkamot. Nabagnang kayo aya? Awan timbagbaga kakasta, nana. Gaputan na pintasin ti balayaw, asigod arugak. Kan gaputan dalugan niyang kada aircon, nagparamag kayawn. Correction, nana Pasita. Dayta ti kanayon yung ibagbaga. Ngem awan tinaparamag kada kami. Nagatang-tangsit kan tupay. Kondi sungbat ka kanyak. Amuyo, nana. Saan ngamin ang nasaya at teraramidan nyo? Isarsarita da kami ti pada yung nga tao. Ngem awan mo teraramidan mi kada kayo. Tapno mamon damot nakakaasi ti inayaw. Kas may sa ababaw nun laeng. Iso nga awan serbiti kinado ti gamit yaw. Kun kinadakkel ti balayaw. Ay nana Pasita aya. Ang di kay madanagan, nana. Tenton sumangpot ni nanang. Regalwan na kanto. Ay sana kagtatakon niti may sala chocolate dita. Wano may sala t-shirt. Wano may sala bag. Unay daytan kaka. Ay namanong, talaga makauma ka sarsarita da dya bakit? Mauma ka talaga. Agkunang amin aya akasaritam. Binagaan kan, Carla. Adi mo tutupan, ta sana kayat ni nanang tikasta. Marwam manong. Ammo mading, no bagtit ti may sa atao, saan mo atutupan, tapno saan kamot ngagbali na bagtit? Ikatak ti kinabagtit na manong. Agbirbiro kalay ti dongir mo, bay asumanaw, basta saan nakalaki di adangran. Ay namanong, nakarkaro pa yung tay dinangranak ti panagsasauna. Iso ang maminsan pa'y talaga at tutupakon. Ha? Unay daytan kaka. Bakit? Umay ka dito, itad na good news. Anya a good news ti bagbagam. Adas this side a kapitan, kan kupi mate. May sagarapon akapay, kan may sagarapon a kupi mate. Hinagsayaat. Naggapuan na. Kan niloreng. Anya? Para ka na tayo kanaw. Siyempre, karaman kan ijay. Day talaki dain. Ha? May sa kape. May sa kupimit. Yakla pagtatakunan. Bakit? Noong nagtao na ti puso ti may tidkin ka, rumba nga maragsakan ka nagyaman ka. Imbaga kaya nga may namang tad. Na, ay unay na tanta ka. Lemon to pa'y may kanida. Iso nga agyaman ka na may kanla ka. Kan nangina na itano katangam iti grocery. Nagdadak ka lagarapon ti kape kan kupi may. Di ka makagatang iti kasta dita oy. Iso nga agyaman ka ano adda na ita. Ay unay daytan ka. Apay mat ngamin ni nanang. Tainraman na pala dinagan ni Nana Pasita nga ikan iti padala. Nasayaat mo't natataberto ka nagtianak da. Nilang nanapasita ti saan na nasayat ti ugali na. Ni nanang lang arudon tinangted at dapay la pakasarsaritaan na. Kanina napasita lang mo't. Ngam no ti pamilya na kat kastauna ti panagyaman da. Ay namanong, agnger-ngariyutak talaga. Manen? Imbis ngagbalin tayo close iti tunggal maysa. Tanagsaya at ninanang kadakwada sa irumot da dya bakit. Numero 1 a kontrabida iti biyag tayo. Mapaluk neng tunay ta, ori kita Ay, pulos manong, oray kitaan. Unay daytan kaka. Naimbag ta nagsinabat tanana. Nagkaritan ti jarmaw sika tangsit ngagraraman. Anyat basol ko kan ka sika bakit? Birbirgasan nakmutlatan Carla. Dayta ti may parbeng itikas kada kayo. Inraman na kailang arudin ni nanang ko kadagiti pinawitan at tao.
Ado pa ilati sa uyo. Imbaga kaya nga men, ngay raman nakapawitan. Pero supo kayo abakot. Anya ti kayat yo? Ado, ti pawit ni nanang ko kada kayo, kasta ka di? Awan ni magbaga ka kasta. Kung direklamo kayo, iti nagsaya at ngimpawit na. Abas to yun dayjay ti makabulan, ta nagdadakkel. Ado pa ilat sa uyo. Apay, idinapan ni nanang iti abroad. Adda pabalon mo, nga oray may sa akot sara laeng nga asukar ko ma. Si katay bakit ananangken ti apal na. No di mo kayat jay inted ni nanang ko isublimon. Salbag ka bakit? O day-daytan Carla. Ultimon day ta bakit? Imbis nga dapay ited ni nanang iti sumaron a package na, awanan. Kaimbaga kadinan ikan. Iso apasensya kayon tata. Maawatan ka balasang ka. Siyak paikit din ti mabain. Saan ama nagyaman ni Nana Pasita? Wan nga raw. Day tamay ti masansan kong ilawlawag kinkwana. Makapahay blood at talaga tata. Makauma. Iso nga awanan ti parabor para kinkwana. Dagitin tulangan amuna ti mga presyar iti maited ti ikan mi. Maawatak balasang ka. Ket ulitag. Siya ka ti agkid daw ti padispinsar iti kasdeng ugali ni nanayo apasita. Ay unay daytan kaka. Ay dalakay. Itay pa'y agsapa madi at talaga ti bagbagik Ang rinik-riknak dayto yan iti napalabas ngal daw. Ngam ita kasla nakaron. Ipanaklaangan iti ospital. Tamadi at talaga ti marikriknak iti bagik. Daytan tumot nga may tarin orsyan kat anda kadita ngagmarmarites. Anya nga ita. Di inapit man ti bunga ti kinamaritis mao. Lakay, di na kong babalawan. Ipanaki din ito ospital. Amam nga awan kwartata yaw. Kasanulagan nga dagiti pagatang da nga agas kas kada dextrose kin laboratory. Ay nalakay, tulungan nak. Agdiskitar kamuten Asino nga iti kabaranggayan nga no ti kwartana. Ken asina ti mayat nga gipabulaod. Dalang lureng ti mabalin nga gipabulaod. Ang matayak iti baen kalakwada agapaw iti nararamid mao. Nanangken tu ti apal mo iti pamilyana. Apay, awan sa balin abumuludam. Ta ipanakon dito ospital. Ta sumarunon ton ti panagpanunot mo. No asino ti mabalin nga asidgan. Awan mabalin nga asidgan kunak manay. No di lang ti pamilya ni Lorraine. Ay na, ikidawan naklang arudon iti pamakawan lakay. Taysudan ti bumuludam no kaya da. Ay, siya kamaw. Oh, naidaytan kaka. Imay nakisarita ni Tata Berto. Na ospital kayo gayam na. Wan barok. Agpaimbag kayo. Kahit saan nyo na panunutan tinay pabulod mi akwarta. Tulong min kada kayo na dyan. Nakaimbag kayo barok. Asino kumatiag titinulong no saan na tayong agkakaruba. Ay una, ngapno ti karuba kat kasken ka bakit. Imbis ngagtinulong, gubat ti mapasama. Ay una na ito nakaka. Pakawanan dak ko barok, ibagam kin ni Carla. Ta, pagbabawyak amin, nagbiddotak. No, imbay ko diti ospital. Agkidawak mo't iti pamakawan na. Nalakala kasarsarita ni ading ko na. Isungawan pagdanagan nyo. Saan nyo nga estresan ti panunot nyo? Ala, agpaimbag kayo kid tapno makaumay kayon to no sumangpot ni nanang. Mabain ako, barok. Ay nanana, punasin nyo ni ti panunot nyo tinapalabas. Katyagdama ti panunutin nyo. Iti kasta, naragaragsak lang ti amin. Sana yata ta? Ay, kiuwan mo talaga.
Naragragsak na awan ti inapal kadariri dita. Uray day tankaka. Uray kasano ti kinatangken ti puso ti tao ket mapalukneng no nasaya at tayolata. Nabaralat ta ti innayat ti agkakaruba no adda napakumbaba. Maparmeg dita ti mangken nga apal. Litan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan ana pauluan. Nanangken nga apal. Dito'y programa tayo. Unay day tankaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.